na makuru rero ari guturuka hariya hakurya igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, arimo kuvuga ko umukuru w'ingabo zirinda perezida yakatiwe urwo gupfa. Ni ukuvuga wari umukuru w'ingabo zirinda perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ni Bwana Felix Tshisekedi, yamaze gukatirwa urwo gupfa. Ni umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo w'ipeti rya Colonel yakatiwe urwo gupfa n'urukiko rwa gisirikare rw'Intara ya Kivu ya Ruguru, rumuhamije icyaha cy'ubwicanyi ku baturage bagera kuri 56 bari biteguye kwigaragambya bakaraswa n'abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zirinda perezida hariya mu mujyi wa Goma, hari mu mpera z'ukwezi kwa munani. Kuwa mbere uru rukiko rwahamije uyu Colonel Mike Mikombe ibyaha by'ubwicanyi kuri abo basivile nk'uwari ukuriye umutwe w'ingabo zirinda perezida zikorera igoma. None kuwa kabiri ku itariki 3 z'ukwa 10 2023 ubutegetsi bwa gisirikare bwa Kivu ya Ruguru bwatangaje ko uru rukiko rwakatiye urwo gupfa uyu Colonel Mikombe. Abandi basirikare batatu bato bo bakatiwe gufungwa imyaka 10 buri umwe kubera ubwicanyi, nk'uko itangazo ryasohotse ribivuga. Hanyuma muri urubanza rero ruregwamo abasirikare bose hamwe ni 6, uwungirije Mikombe hamwe n'undi umwe bo bahise bagirwa abere. Kuwa mbere umunyamategeko witwa Serge Lukanga wunganira Colonel Mikombe yatangaje ko azahita ajuririra iki cyemezo cy'urukiko nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru Reuters. Igihano cy'urupfu hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nubwo kigitangwa ariko ntabwo gishyirwa mu bikorwa, ahubwo uwagikatiwe ahita afungwa burundu. Ku gitondo cyo ku itariki 30 z'ukwa 8 ni muri uyu mwaka, ubwo abaturage bo mu itsinda ryita wazalendo bari bagiye kwigaragambya, ubu abasirikare bo mu mutwe urinda umukuru w'igihugu hariya igoma babakomye imbere babamishamo amasasu menshi. Mu kwiregura aba basirikare bo bavuze ko bari bahawe amakuru ko muri abo bantu bagiye kwigaragambya harimo abanzi b'igihugu kandi ko bari bafite intwaro. Ubu bwicanyi bwamaganwe n'abantu benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bavuga ko amabwiriza yo kurasa yaturutse mu nzego zo hejuru. Iyicwa ry'abantu ryatumye Lieutenant General Constant Ndimba wategekaga iyi ntara ahamagazwa Kinshasa kujya kwisobanura, ndetse ahita asimburwa by'agateganyo na General Major Peter Chirimwami Kuba.